bwana ntubeta na mbere kurumira nteto cia weru themwe nende arimi ne bethite bakuro kwa lukira utumiri bonta ke ng'ombe kurua kenda kuthira bakia bana kurua nanku iri njiremo ya kumenyera mitho na yara tuthiulunkite kuringana na mubango yumona rietu agriculture sector development support program ni ati murimi akethirwa ina ng'ombe akino icili no ethirwe akewela mbolene akethire mutethirinde kubwithia ngasi yo utumira kiri urui bwawe yabra tukuru ni samuro ishima ni ati arimi wanana na kindeni account ya Tharaka Nithi ne baba tumaira ntake ng'ombe reiye kene ya biogas. Utumiri bwangu kirurugi ikimwege itomibia kwenyangika kwa rera kuretaga wagi bwa mbura ekogana. Iri njira ya kurwana wenyangia bobo miti Sofia Karwitha uraimurugamiriwa ikundi ya sistema bayo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kiragi kurutaniria wira na rongirwo arimi rwa ASDSP na kuria arimi barekane na nku bambiria gutumira muruke uragumanagia na maima ng'ombe kiri urugi wira bora twitaga gukuiba gwikira arimi biogas ungaki urithitie ng'ombe urithitie kuma ng'ombe ijire gwitia na gitumi gya gwikira arimi biogas tukwenda ba conserve the environment baligeria cutting down of trees tonto antu ibenderete kurenganga miti na some years to come itukuona environment yetu nitite kithuka na gutithirwa kuri na mbura ya kung'ana. Kuringana na Karwitha tatiga ng'ombe utaalamu bubono abutumire rukoro andithia cha mithemba na mithemba. We are systema, we create value from the waste, that is waste ire kuma kiri ng'ombe, waste ire kuma kiri ngoro no tumi convert na waste ire kuma kiri nguku ikatuika biogas. Biogas yeje ukomba kumutumira kuruga ikomba gutumika kurani hot water system, that is roji rwa mwanki, ikomba gutumika kurani shaft cutter na ikomba gutumika kurani milking machine. Ariuga utaalamu bububuri na mautethio maingi arama imama ng'ombe nyuma ya gutumika kuruta murukio juu matumikaga na njira chingi imbingi. That is amba go convert bele into gas in the kitchen. Waste ire yuma ita biofertilizer. Biofertilizer ni njega mono ya kurima nayo ni tumika mndene especially ke kitchen garden na ke arimba kawa arimba marigo na kinyari mbaraba kwanda makandamia kana ash avocado ukarima na biofertilizer komba kulima kilimo kila tuita organic farming. Then the same biofertilizer ni tumika eri irio bya ngurwe tumixa na pig feed tukamix nayo tukangurwe chietu. Then ni mixa wana irio bya ngoko still ega feed ngoko na still ni tumikage fish pond. Mwanka kagitaka arimi kathomba ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ibagunikite na utaalamu bubu. Karwitha akiuragia barabatigere kinyabo bambirie gutumira utaalamu bubu. So far so good. Ingerete gukinyira arimi baba inge na arimbara ndiketio kinyira in Tharaka Nithi. There are around 800 farmers. Those are our real farmers na bondi bombete ku benefit kuma gukurukira gutumira biogas. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Ngeshima.